लामसुगो ini klaso जों दिनै सोलोंनाय राधामोहन ठाकुरनि सिनिमुंरो दा बिनि सिमुं उदां बिजाब सिगिया आबरनो जों दिनै नायनाय पुलियानो बिनि सिमुं नालेना राधामोहन ठाकुरनि आसामानि डेट एबा सालमारि के गोरोंसा जायगाखौनो खरसा जागोरै बा रेकर्ड खालायजा गोरै बागै बिनि आसामानि डेट मानलिया गाहायफोरा बिनि थैमानि डेट के बिजाब रगो खरसा जाग एबा सिजा रेकर्ड दङ Abang ke 1910 bisini 11 Julai wo osungsano yakarka ge tabo bini asema thai ge agulini Krishnanagar Bubagra Birchandra Manikran jorago Thakur poribar tongai boroni bisimono bo asakya Radhamon Thakurni bupa ke kamio tongai boro haipono bo kaijak mani ge agulini Krishnanagar tongai Thakur poribarni khoroksa bai bo kaijaka kaijake bo arno chamarikawi bo arno tongkha ge abo haike Radhamon Thakurni bubagra Birchandra Manikuni bisini tatam thumoi bubagrani rangkhogo jomaro tatam mani ge abo kaisa tabo tax ni mahai azro ke tatam ni kaisa tongo abo riang ro tongmani kamiro thangai hasuk ro thangai bo bisini tatam thumoi rajani rangkhogo ba bank nonsine banko jomaro ka abo hai bini samung kam hai ge abo hai bo samung khai tongkrono bo mane hotat ka asumsa bo hamyangai sak hamyangai thikya ge bufa thimani ulo buma bo haino thikya Radhamon Thakurni buma bo thikya ge thimani ulo Radhamon Thakur bo saisung azro bini 10 bochor Radhamon Thakur bisichi bini umor azro ge azra bo te bini ke kerja buma thikya bufa thikya ke bini mama khoroksa tongo bini mama ke Ram Gobind Thakur bo khoroksa bubagrani Thakur songsa amhe pot manja ke bo Ram Gobind Thakur bini bo busabati gere ke bo Radhamon Thakur no bini nogotalangai busika ke busiroi bo Rajanara Thakur rogo bini logi rogo tlangi thango mane Radhamon Thakur no bini logi tlangi thango Rajarogo Malaipur rogo Kok Salaipur rogo tlangi thango ke azrago bubagra Birchandra Manikyo ni jora bini amon ke bo Radhamon Thakur no bini busharogo baksa Radhamon Thakur no bo school rogo rogri porirka ke amhake porri bo torkaloka ke mane pora ro kusukasaka ke kusukasawai bo ulo bini je shimani rangmani mane bini qualification nayi bono puliawo bubagra rokni boni je kerong mane ainni samung kerongni samung ya farjaka ke ulo paithago ke bono sena rokni mane brindia ba police rokni amha rokni ozama kotor ba oza amhai chongjaka mane barja ya farjaka bini yago ke abhage bo last ke bo mane tamne rangpusha khaka rangri khaka tamne jaga no rok takha e bo last bo family bo khlaiga kaisa bo mane busabutro bo makha gamake bo family khawi tongkha ke yamono bini jigonsa sinimum tabo kesem bini simung rok jeng naine ke bini pulia simung kai kok borok ma abkasha kok borok grammar bijab bo bijab no 1900 to sikya o bijab kumilani kaisa omor jontro ni kaisa press aro o bijab no print khlaijaka sapok jaka ke o bijab o pulia o chengsamung amake part ke bo sikya ba amake bo sikya je chengsamung abung ya farmu amake ke chengsamung bo pulia no khorang phele mani khorang kuchu khache mani ba haitun lotun mani phele no bo aro phunuka jemon romde ka kasake ka mani buphango ka mani ka te kasake ka amkai jeng juta ka mani amkai
tamnai juda kamani o jikka kaisa ke lotun ke kaisa haitun helemani khorang feri thango tebini kokmang meaning juda ni thango ke obo kaisa bo jengsamungo aro kursaka abulo yafarmu ke bo o bijapno bo sabono yafarka ke bubagra Birchandra Manikyo bini mungoi bono munduklai bo o bijapno yafarka tambagen ke bo asuk jrangsini bubagra help mai phaya te lekha grang kha abun bagi bo abun mundukai o bijapno bo yafarka ke abun ulo ke bo there is a point of ichor chongka bo ichor mane tabo alphabets ni mane suithai bo a suithai no ke bo bini bijabo ichor ni mungrekha ichor bo sago tinta ke khaka kaisa ke ichor kotor kaisa ke ichor kusu kaisa 3 number ke ichor kotoi amti ke bo tinta ke bakha abo ichor kotor mani ke vowel jeng tabo je suithai jeng saimon suithai kai bisu tong kai ni tam ke sari thebe kotha thai mane vowel by consonant ge tabo o je bokhe vowel no mane sari thai no ichor kotor ni mungrekha ka ichor kotor oro tam bo or bijao bangla by sikya jeng bangla o jemon sorosoriya porima hai awhaino bo jaga bo rekha mane sorosori roshi dirgham hai khlai rosudru o jora bo sikya gai awhaikena same ichor kusu mane consonant tabo sing katha tai ni no e bo katha thai no ke ichor kusu ni mungrekha awhaino ko kho ni sing chengai ko kho go kho mo amage bo chengai bangla o tong haino ke aingo dontaso monthana kyo jora bo amage orbo bo rekha gai text toma ichor 3 number ichor kotoi abo ke ichor kotoi ke azgo 3 ta tomo abo ke chandrobindo bisargo te anusar o 3 ta no ke ichor kotoi ni bo phaka ke next to bo text point no ke kok mane word no tamani rekha kok phang ni mung phaka word mane kok thai abro bo kok phang ni phaka ke kok phang no bo tese dal likin khak mane bakha tam ke kok phang kara mane kok phang krak mane kok phang kara tei kok phang kului ami ke duita ke bakha ya ke kaisa ke o jaga bo sinimari bo saka je sinimari no bo bak ni mungrekha o jaga bo kani mungrekha mane dal likin bakha ya kaisa ke tangba mane kok thai sinimari te kaisa ke abo ke ongbak mane khlai sinimari abo ke bo sinimari ba bak no duita ke bak ke mane khaka abo lo ke bo wasa mane prefix english prefix ge cheng ko bro wasa hino a wasa no ke bo jaga kaichiba mane 15 ta bo mane wasa bo phun ka o bijabo oro naiki oro ko ka ki ama ke o mari mane akar resikar dirghikar o mari rokno rusokar durgokar ekar amro thebawe 15 ta bo jago wasa no phunubari jeng wasa to saimono prefix to saimono je kok chulani buska ma achuk nero abrono prefix ba wasa ke jeng kaham ma jago ko plus ham mane kaham aba ke kok chuli ni buskango ko thepawe aba kaham ni tham ke ama ke wasa ro snamjau ba kok thai ni ke jeng next nane aba ke tangba mane sinimari bo jaga bo kai sini mane sakta ke bo bak lage ke sinimari mane bak je thasung samane sinimari mane bak o bak ni bisingo duita khai bak ke bo kaisa ke kokte sinimari abo tangba tekese klai sinimari mane ongba nge je o tamne tangba kokte sinimari bo bak sini mane sakta phunuka oro o
no bai ni aborok amhake bo phunuka ke jemon cinema ri ke kitamo kok thaini ulo hefazago ba kok thaini ulo asugo jemon borok ni borok no oje borok ulo ni no o aborok thebani aborok ke cinema ke awhake bo cinema ro phunuka tegasan ke ajaga suk mane numbers বচন বাংলা কে বচন আবো ব জায়গা শিখিয়া সক ন ব জায়গা মানি র ফুনুকা বাহে কে শিক্ষা নি সকবান খানে কে রক রক থেবাওই সং থেবাওই আমর ব জায়গা ফুনুজা ব অবলতি ব র শিখিয়া তেকাসান কে নাউন মানে মং সন্তাও মং নি পরিব নাউন বকে অজগো সাক নি মং সাক কে abnulo koron mane adjective abu koron ni no rakhabo abnu tong sir no tei boro bosaka sir no ke boro dal likhe bak khaya dal likhe khaka tam tamo asan ke chola tei bori asmo bo khabo tabu ke to sung saimono tabu present to sung ma poriman ke sir dal bori to sir chola sir bori sir nei te sir bori amake dal bori sung sir pori ke bo radamon thakur bini bijabo sir no dal nike mane kani ke ba khaya abo kaishan ke chola te bori kani no phunuka okay abnu lo bot teo phunuka osgo from the pronoun mane mungslai sung pori mane mungslai bangla me ke sarvanam mane ke bo kha osga mungri khatamo bumung mungslai no bo jaga bumung ni bini bijabo kursaka abake bumung ke jeng pronoun to samon tam tamo jemon ang nung bo mung ni jaga asuk mane noun ni jaga asuk nai jemon ang nung bo obo mo borok norok aborok aboke pronoun ro ke amake bo ojago o borok ma bijabo bo obrok te nei bo sikya ke yobrok no teu tomo tomo jemon word by word মানে কগরক বাই তামহিন কে বাংলা বাই তামহিন আমতে হেরক bo ajaga tomo ajaga bo kai abono o kogorok ma grammar bisab kaisamo 1900 to amo sijago kai binisi sekang sine ke dolota hamar radamo ninge ke tomo borok ma jago ke tomo dolota hamar ninge ke kri binike kok bor ma bor bor ma yamte hai ngi thong okay or question kaisa ngi mano je kok borok o je kok thai word bo jagni mane bo bishni simi abo phaiya khursa jaka ke abo radamon thakur dolota hamar ninge kok bor ke radamon thakur ninge kok borok ma abo bo bishni simi ke 1900 ni simi kok borok shobdo word amo ongkorka sabun bisite radamon thakur ni bisite ke am kaisa question ngi man sung abo kaisa noro mutuna rakte ke padi next bi data sim tongko sung abo naina ke bini tekani tongko bini simu abo ke kaisa ke troipur kotha mala tekaisa tongo troipur bhasha bidan troipur kotha mala ke abo kaisa kotha bija bohun mano ekono fasol kotha basa amte bijabya o bijab 1906 1906 bisho sejabo ka o bijabo translation tongo kotha basa tongo te resabum ojago resabum bo tongo ke translation o joto to naigla or koekta chung nainai je chung thango we go english o ke bangla amra jai amti khlai bo ajaga translation rekha tinta language by kopro english bangla amai khlai ke salhab kha ke the sun is set surjo osto gela amai khlai kopro english bangla theke translation bo or sikhe o tripur kothmala bijabo sikhe ke abun kare bini ajaga kothma busa kaiba tongo pasta kotong besa tongo tam tam onke radha tongo madhav tongo
Sudamini tongo, Bukukni tongo, Tekasha, Mohini tongo. Kam hake pasta kotmo basa jago tongo. O je pasta mishingo Radha kotmo basa tongo bini. O Radha kotmo basa bini Radhamon Thakurni bini baithani kogno bo ajaga sikya. Mane bini lai bo tamong kha ya abor mutui bo ajago sikya. Sudamini hingke bini busajak okra. Bini busajak okra ni mong Sudamini ke kotmo busani mong bo Sudamini hini bo sikya. Ajaga bini busajak okra ni kotmaro bini life ni kokro ajaga bo sikya. Tekasha hingke Mohini abo hingke bini bihino tui sijak kotma bini bihini mongke Monomohini Devi. O kotma hingke bo Mohini hini mungrika. O Mohini wo bini Radhamon Thakurni bihini bini life ni bini langmani kotma rong tui bo jago sikya. Tekasha tongo Bukukni amo hingke kaisa kerang kotma chini tamnai chini dofao Kumi koko bai kerang kotmaro abun mishingo raima saiba hne sing saimano eba kongpui baruro ke sing saimano o kongpui baruro raima saima ba raima sorma o kerang kotmano ruksawai bo o bukuknai kotmano sikya aba hake oboro o kotmaro pasta ba kaibla kotmaro oro tongo aba hake sing khorsajak ba sijak mano o Tripur Kothamala bijabo. Yogro awan kare o Tripur Kothamala o Risapung bo jaga bosikya prai kaichi mane 10টা kai prai 10টা hai Risapung o bijabo tong. Abo tong awan kare bini tekasha amke Bangla be bosikya. Upohar mungai bokasha Bangla be koglap sikya. Ajaga bo bihitno Tuman jagai khatan jagai bo hake aisa sikya abo ka Tripur Kothamala ke next kaisa tongbini Tripur Bhasha Bidan ka amo kaisa dictionary mane koglbam kaisa dictionary ajago bo tinta language bo sikya Kokrok Bangla English amti khlai kaisa dictionary bo sikya abo bo bisho sijak 1907 Tripur Kothamala ni ulono o Tripur Bhasha Bidan sijaka Tripur Kothamala 1906 Tripur Bhasha Bidan 1907 kam amake bosikya o jago o Tripur Bhasha Bidan bijabo o mane tamne soro o soro nisimi and hojora tam word tam word no bo kaisa alphabetical order amti haiklai bo serial klai bo amno Kokrok Bangla English amti ke bo sikya ojago jemon ang gake Bangla o ami English I am haiklai bo Kokrok Bangla English amti klai bo o dictionary ke bo sikya question phaimano je Tripur Bhasha Bidan abo tamo bijak ke amo kaisa dictionary bijak mane Kogbam bisa. Kaya obrok tino bosikya Radhamon Thakur bini main tinta tamai tinta je bini bijak abo ke belai important kasan ke to kok borokma ke tekasan ke Tripur Kothamala tekasan ke Tripur Bhasha Bidan o tinta bijak bosikya ke asino tin class Radhamon Thakur ni silmung te silmung ro asatno kaya kakhayo no buji kana ne tini topic ba tini class